ui ê là cái chat hai anh bay mùi xóa nè kì đừng đã đừng play vô Việt Nam cái chat hai bay mùi xóa ok tao quay cho nó hóa vì ai còn này chúng ta sẽ kì tao vào vẽ đang phải can chia đưa việc yes bằng cái ai investมั้ง cúp ai đó vậy tí món kia viên là một kênh đạo chơi thông oh minh I see I viên see là một nó yeah ta hai thế ấy băng đạo chơi là thế 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 vậy thếបន្ទាប់ពីដេញអនុបបទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំក៏បានដើរសម្ដៅទៅរក cryo train អាប៉ែតហ្នឹងប្រហែលជាគិតថាខ្លួនឯងអូរ៉ាខ្លាំងអត់និយាយឲ្យខ្ញុំក៏ផត់ដេញវាយយកហ្មងព្រោះអាទិត្យមុន cryo train បានវាយឈ្នះខ្ញុំនៅក្នុង DN ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកវាយអាទូវិញហើយពេលវាយគ្នានេះខ្ញុំអត់ប្រើ shield មកពីខ្ញុំចង់លេងជាមួយនឹងតកកហើយនៅពេលដែលយើងរត់ជាន់តកកគឺវាធ្វើឲ្យយើងរត់លឿនជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំប្រើវាដើម្បីដេញ cryo train ដោយមិនចំណាយគប់ ender pearl ដេញអត់ត្រូវការ shield ទេប្រូប្រៃអន់ពេកHello cho khẩu bếp không? Đang chỉ là cryo train mỗi cứវាមិនដែលរត់ចេញពី 1v1 ទេទោះជាវាងាប់ក៏វានៅវាយតងាប់ដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកបថៅដេញកាប់វាដើម្បីពិបាក armor វាឲ្យវាឆាប់ងាប់chưa bro fucking easy